ole clear tu te chibele vek ule thu chu ma chuan hei kan hri tangin nimin tlai lama te tual thattu anin puan thu te kan hria tikhan thu nei tu te ran chui chho me ka midang in ham hnuian omem ti te pokha an en chho me ka ni chuan in mol throm not VC te le all NGO te khan thu chuan ron na press release an ron na ya hei kan chiar zui ngalanga August ni thum sa ni somni paruk thotan ni zana bo Ramdinpuii kumsom panga pu Lalompuii fanu mol throm not khuwa rong taka thattu te deng ming thanga kumsom ni pu ti sil Ramdina fa pa le lal nei ki ma kumsom thum pali pi ro sang le ni pasal te man chu an ni ta hi lomom kan ti hle a heti nga rong taka tual thattu te hi kan dem tak zet ani no pangpoi soilo rong taka thattu kan tual chhunga anom hi apoi kan ti in za thla kan ti hle bok tual thattu zon chhuna konga malatu Mizoram Police abik takin lunglei Police a Special Investigation Team SIT tele Forensic Science Laboratory FSL te thorim na le in pek na alom thu kan soya malak na chaktaka akal theina tur thlop tlat tu kan sarkar chunga po lom thu kan soi bokani aron ti heta hian soi bel zeu ta ila lunglei Special Investigation Team ten Police te an fakom khop mayan thlok that zia te Police sathlia an ni lo zia te aron langchiang ani bipui tang khan dem na satakhaw mana Ramdinpuii thattu chui chua konga mol throm not khotlang mipui te in pek na le a chulanga Police te thataka kan thopui na alom thu kan soi takzat zeta heti lai hian khotlang mipui te dem zong le Police lam thopui thalo anga social media lama phau chuak du kan nom ero poi kan tia poi khoi tu zon chua ani thuai theina tura khotlang mipui ten Police te thai ang to ka kan pui zia chu Police lam hi a hrechiang tu te an ni ngai kan ring he tual thina rap thlak taka poi khoi tu te hi thu nei tu ten an puang ngei hremna na theiang ber pe ngei se ti hi kan du dan ania tual thattu hriat chu ani hnuwa khotlang hruai tu tengen na za thiama tun thlenga boruak thalo dang kan tong lo hi alom om kan tia khotlang mipui te chunga kan lom tak zet ani poi khoi tu te berman chua an ni ta ka chuan an phu tok hremna pek an ni ngei do na tol thattu te chung ko chunga ero apong por zong le an chung ko ri grab zonga ko salo turin kanin ngen bokani he kan chiat to na chana min khonga ya min leina tu zoram dung le wang le zoram po na zofa zong zong te chunga lom thu kan soya chiat tok chung te ta na thei to pa tong trai chun zom zel tur po in kan be sei chawani Ramdinpuii akal san tak chung ko le then rual tha he thina in ati na zong te pathian thlamuan na le ompui na changse kan du tak zet ani tin ron soya an pui thlin ziaron lang te poti thai ome he helaya aron soi te phe hi chu poimo khop mai tam takin zon an nei kha nia engtin nge a tol thattu chung te kha engtin nge anin te kha chu ti khati ti aron soi buan te kha tam takan oma amaro chu khotlang nu le pa ten pui tling khop maya poi khoi tu te berman chua an ni ta ka chuan an phu to khremna pek an ni ngei do na to thattu te chung kwa ero an chunga pong por zong le an chung kwa ri grab zonga khosalo turin mi pui te kanin ngen bokani an ron ti hianin buaina mo engemo om theila ka khan ti hian thun ron chuang hal mak maya ti thang reng khop mai hei poi mo khop maya engemo hian mi pui te han ri khut te han chim hukang chi te heng hi thleng du em mai ni chon tu chuma mol throm no ta VC te le all NGO te thu chua hi ti khan kan hretlang tura po ngai ta ila Police lampang te an fakom khop maya engange man lak zel don kan ho tu te hian la phu tok hremna pe kan ni ngei don ani haron ti lai hi Ramdinpuii din dini tharau po ti kha chuanin ha dam takin mo pa ang chunga ha chol thei tura po ngai to ila lelama chuanin kan han vuivia wan va han chui chuak har em te kan han ti longa ma se hun taka kan Police te an ron chele thina ni ti kha atakin kan hmu ni chuanin sub headquarters oi me lunglei hianin thu chua an ron siam ve a hei hi hanen zui shim ta ila OMS sub headquarters lunglei chuan Ramdinpuii kumsom panga bol from not tual thina chungchanga thu chua siamin Mizoram Police abik takin lunglei Police Special Investigation Team SIT te chunga anlom thu tar langin hun kalta a po lunglei Police te
misual hu chui konga an fak om thin tak zet ani han ti Ramdinpuii tual thina chungchanga wei me mual throm not branch wei me vanwa group huai tu tele member te malak na chuan om an ti thu tar langin wei me sub headquarters lunglei chuan poi khoi tu chuina police te thei to pa an tho pui na po hlu in khotual boruak hre om tak hnuaia khotlang ta na ke an pen na hlu kan ti he van du na thleng chhana an tlom ngai na le thorim na haro puin khotlang in hun harsa tak le nu naw thabar te muan an ngai huna hruai tu le member te anin si eng hian OMB mai ni lo mi zo mel ati moi ti in an chuan tak zet thu an ta lang aron tia di khop moi hi mual throm no ta khotlang ho tu te khotlang du le pa ni an tlina ti hian in nu naw thabar te zanan mu thei lo te po ring chu khating thleng khanin duty in an lo tleiwar zak zaka an ti tha em mai ne chuanin helaya ron soyang hian tam takin mo khotlang mi puite hian in ngatinge an va support lo ang reng ve ti aron soi sel nang te khang te pokha om le nuk maya ama ro chu thil kan tha cheng lo mani chon soi bong lo wila mo khotlang mi puite po khan ril ru na ve thei ani heta alanga ron phaulan vak chi ni lo tran puina tam tak kha an lo nei ve thawani ti kha he anon soi chuak mial maya poni second police te lunglei lampang kan ho tu te an fak om khop maya choi moen phuni OMA sub headquarters lunglei chuan Ramdinpuii hliam na tak tuara rong taka anun na lak sak ani hi an leina tak zet ti ta langin tual thattu te hi kan dem tak zet ani heti anga tual thina rap thak tak kan khotuala a thleng ta fole me che om nem le chaklo zok te ta na kan khotlang aral muang tok ta lo nia lang hi apoi kan ti hle ani he tual thina rap thak taka boi khoi tu te hi thu nei tu ten an puang ngei hrem na pe ngei se ti hi kan du dan ani heti ang thil rap thak tak kan nam le Christian kan di na thlenga min ti thang tlom tu hi thleng non to lo se kan du tak meu ani han ti non ti boka adi khom mai Christian ram Christian kan i in ti te ti atan chuanin mo bon ma ani zeblo chuanin rap thak khom maya heti ang thil ang deuh tiang mo tual thana han ti te heti ang neu te chu Mizoram chhunga te alo thleng ve fo to ama ro chu tun tum thil thleng zeta hi chon zep thu cheng lowa dikhanin Instagram te status neu te mo khatiang khop khanin poi khoi tu te po khan lo konfi ang reng phian boxia adang dai khop maya hale lama kan pui to zia kan ti don ngani kan bon to zia te takina langani te po ti thei ome mo Christian ram lawa thleng tura kan da thin te kan rama po hian a thleng tam chhau khop maya heti ang thil lo po hi ni sual na rang heta pathian thu zong pon han chui ta ila mo bible hununu ka thleng tur hrilok na tam tak ang chi po hi Mizoram po hian a thleng ve reng to ni thleng thei lo tak tak hi lo om bik to lawani ti te pon soila kan soi sual om lawe ama ro chu mi achon pathian mi te inral rin te in pe ero ahunani ti kan hri tangai ni Ramdinpuii kalsan tak chhung kwa le leina baka he thina in atuam mual throm not khotlang mi pui te pathian in thamuanin ompui se ti chu an tong try na ani thu OMA sub headquarters lunglei chuan an ta lang bok aron ti bok an ril ru pui tlinga nia din ni chhung te anu le pa te poni u nau te poni hun rei tak mo an hriat chak taka kha an ni chang poni lo zorom mi pui tam takina kan hriat cha kan mut thei lo chan lian taka ka hei ti hianin an solve chho me ka chiang zokin kan chhau zel tura po ngai ta ila pathianin hagal santa ka chung te zong thamuanin ompui mol se ti hi kan dil pui tak se ta nei